video masalama tun April ni som pasaria Delhi Legislative Assembly Special Session neya Chief Minister Arvind Kejriwal athusoi kan ngai thatoa tuna chumi ma Delhi Assembly Budget Session nei lai March ni som ni pariata House chunga Prime Minister Narendra Modi le Sumdong Hausa Gautam Adani te intrian that dan asoi kan ngai thavele thungdon ani Pu Speaker Mani Deu Khan BJP politician pakhat ka hnena ron kala inkom na hun rei tak kan ne hnu in thilmak le serious mai pakhat min shrila chu thu in riat chuan nang ni po in mak in ti ve viawang chu pa chuan ka hnena Kejriwal ji Modi an heti ma Adani atran puya sumle pa ya avur na chan hi ria ti in minzota thianan nia chu wang chu ani mai lom ti in ka changa ani chuan thianan ni wang chawin hetiang zong heti sakini ringmo voin thleng hian midang tan eng thil ma ala ti saklo asin anu eng ma ti saklova anu pui eng ma ti saklova a unau pa po Gujarat a omin achung te hrim tan hian eng ma ti sak ala nei lo politics ama kai hruai tu te po eng ma ti sak chuang lova chuti lain a thian tan heng zong heti sakini ringmo ti in minzota tunlai khovela mi a unau tan po a engma ti nei lovin engtin nge a thian tan heng heti theyang chutiang chuan tu nge tingai ti in a soi chun zoma chuta ke in ani le eng thil nge ni ta ang ti in ka zota ani chuan ngun takin han ngai tu chinte Hindenburg report aron chu awangin na satakin Adani Group ahming chia in share market a atla hniam duaya kiltina beile soise lantok bok hetiang kara hian Adani ne nanin kara hi inthian thatna chau chu ni se chuan Modi hian anin thian thatna ti to pin a hoisan dai to ang ma se chu ti ahnekin heti khopa Adani ahming chachung po hian a chan chua dan le a hlia khu dan azong char ani a achang le SBI hnena poisa peturina hriat tira agency zong te Adani him tumin an phu suau mai ani hi ti in a soi chawa keipo chuan makkati hle a politician in chutia thian te ming chetak le sumdon na mual phawa niam lampan mek thlamai lova han humim tlat mai chu makkati in ka rethiam lo hle politician te chuan mual phole ming chia thi mi puila ka tang an hlo le an inven thon na ber ani thina wangin an minga chia tan mual pho telve don ai chuan an thian tha te po an thlo thla in an kalsan mai thrin ani a ma se Modi an Adani thlo thlamai lova hum hi matum tlat chu makkati hle a in thian thatna chawani lo chuan eng thil nge ni ta ang ti in ka zo chun zoma ani chuan Adani te chu ahming mai alom Adani Group a poisa zong hi Modi ata vekani an man thin ni ti in a soya chutiang chuan engtin nge ni the ti in ka zot non le a ani chuan Adani Group a poisa zong hi Modi ata vekani a Adani chu Modi a poisa enkol tu a manager mai ani an hlok na hmu atangin za som panga le som hni velte ai ve chawa abak zong chu Modi a pual vekani chuwangin Joint Parliament Committee din ni in ED le CBI 10 Adani Group hi an chui chiang ta ang se atuar tu tur ber chu Adani ni lovin Modi ani zok dona Adani Group atlak chiat ruala tla chetur chu Prime Minister Modi hi ani ti in minchanga chuta Modi te chuan chungkwa le vua le wang nei lovin nupui le fanau te po nei lova sum chu engatan te chiam nge ati ang ti in ka zot zui le a ani chuan sum hi angol vei thei le achil thei ani miawalom khovela mi hausa ber te po hian an mamo aya tam poisa an nei hnu po in nei bel le zel tumin an man hlela chutiang tho chuan Modi te po Adani khovela mi hausa ber tu apuan ani ni khan ani na taka chuan Adani ni lovin Modi zo khi ani a khovela hausa ber tu kha tin tuna khovela hausa ber ni atumin chaktakin ma la chun zom me kani ti in minchang chung thu ka hriat chuan makkati in ka hrethiam lo hle a ma se ani chuan ti hian zoi in a soifia chhota zela Sri Lanka President Rajapaksa ni lain Modi a Sri Lanka zina
Sri Lanka President chunga chuan Modi hian na sataka pressure siamin an rama wind power project tho tur nalian tak pahni Adani Group tho tir turin anor tlua chumi chungcha ngai tu turadin Sri Lanka Parliamentary Standing Committee in an rama Electricity Board President zona han zo in Electricity Board President chuan Modi an ram President pressure apek na sat ema wanga chung project te chu Adani Group ne na pe an ni thu asoi engwanga Modi hian hetia Sri Lanka President hinor nge ani kan ti chuan Adani tan nilo amata na project hi soi chuak ani wanga ni Bangladesh sa azin le a Bangladesh hian kumsam ni panga chunga tan kumtin electric power megawatt sangkhat zanga le antum lai alo ni a chumi na po chu Modi hian Adani Group te tho atan adil min le ani na taka chuan Adani tan adil ani lova amata na soi chuak ani zok Israel akal le a Israel le India in ramven himna konga tho dun na tam tak kan neya na tho tur om zong Adani Group ta na soi min le vek boka hengte po hi Adani ta na ati nilovin amatan nge ya ati ani tun na ya ram chunga airport sang paruklai private company ne na hlantura lilam mani a chu airport lilam na tura chuan dan pakhat tun ma airport lo enkol to tu company te ne na airport hi hlan chon turani ang ti da na oma eng sarkar po in contract apek don rengin ana tho tura ton riat nei to company le contractor te ne na contract hi apetrina chu sarkar thil kalpui dan pa ngai ve reng ani ma se Modi le Adani te hian englai ma in airport an la enkol ngai lova chu wangin airport lilam hun top dona ruaya experience nei to company te ne na hlan turani ti dan kha thai bo ani a ti chuan airport enkol konga experience la nei mia lo Adani Group ne na airport paruk te chu sal anita ani heng airport paruk te po hi Adani ne na pek nilovin Modi an ama mingin ada ani mai zok tin chu lo po chu thu beng ver deuh dang ala oma CBI ED le agency dang te man ruwa mangin factory le company nei tu te chala silaya tinin an company le factory te chu sak an ching sang ni som pariat October ni soma income tax officer rualin Andhra Pradesha Krishnapatnam longchol mun andapa kum khat le chan vehnu sang ni som ni April ni ruka chu longchol mun pumpui chu Adani Group in an lei chong mi chala silai chuk tu a min pero ani lo chuan zela ita ngang ti avavin an thil nei an chu saka Krishnapatnam longchol mun hi Adani a lei nilovin Modi akuta lut ani sang ni som ni December ni soma Ambuja Cement le SCC Cement factory te dap ani a kumni nu sang ni som ni pahni October ni som paruka heng cement plant lian pahni te hi Modi a hnuaia alut le sang ni som ni July tha Mumbai Airport nei tu GVK Limited laka ED le CBI in rate nein FIR te file lani a thakhat nu a Mumbai Airport chu Modi ata ni turin Adani Group kuta hlan ani chutiang chuan CBI ED le Income Tax Department te manga company le factory nei tu te ti thain zelai lu du lo chuan I factory min pero ti a han chala silaya tinin an factory le an company te han chu saka chutiang chuan rampuma mi an ti thain an thil an chu sak meka kan rama hian eng thil nge ni thleng mek hi le mani deuh khan thupek pakhat ti chuakin ramchunga power plant om zong state sarkar enkol power plant te po tiamin an power plant na lungal thei manral zat za som tal rampona tanga choklu lungal thei lenge ngei tur anon ti a he order hi Punjab kan party sarkar po pe kan ni rampona tanga lungal thei cholut tu hi Adani Group an ni a kan ram lungal thei ton khata cheng sang ni ang zela le thei ani lain rampona tanga choklu ero ton khata cheng sing ni ang hisab daya le yanga ya chumi omzia chu ramchunga power plant zong in an du emo du lovemo po ni se
aman pa ngai aya za so matovin Modi le Adani te lung al thei an le yangai ti na ani chu ramchunga call scam lian tak a thlen lai khan Supreme Court in order ti chuakin lungal thei lai chuana reng private company te tho tir lo tur sarkar kuta chau a om turani atia chumi ang chuan lungal thei lai chuana hi Rajasthan State Sarkar Punjab State Sarkar Chhattisgarh State Sarkar le State Dang Then Khat Sarkar te tho tir an ni a chung sarkar sang te zinga chuan a hran pa hriat thiam na siam sakin Adani Group ne na lungal thei lai chuana hi pek tel ani chu mai chu nilova lungal thei man tlak reng tho kilocalorie sangli aya niam te power plant na man lo turani ti in rem na han siama ti chuan kilocalorie sangli aya niam lungal thei te chu Adani Group hian a thlona rutin kum khata cheng vaibel che sang ni zariat manvel zel lok na antel ni a chut ani bok kum sang ni som palia Adani hausak na belkhom cheng vaibel che singa hani lain kum sari nuwa cheng vaibel chenwai som pakhat le chan ve ha kai chodora kum sari chunga heti zat ram thau han so mai chu hetiang zat poisa hi khoya nge kalpui tumpu modi Adani hi sang ni som palia khovela hausa lisa zaruk pakwana ani lain tuna khovela mishing hausa ber .tu ani chawa mi hausa ber ni atum ru hle bok ma se khwarel thil hi kan riat lok lo tam taka oma Hindenburg report ron chuakin darkar somni pali chung lekin asum don na aron ti niam sak vekang ti lo ring lok tu ma anom kher lawang kum sang khajakwa somli pasaria kan rama zalen na tranga kum sang ni som pali thleng khan kum somruk pasari chunga sarkar lai puya sarkar na lo siam to zong ten leiba han nei chu avaya belkhomin cheng vaibel chenwai somnga panga ani a sang ni som pali atanga sang ni somni pahni inkar kum sari chung leka sarkar lai pui poisa bat ero cheng vaibel chenwai somriat panga ni in ama kum somruk pasari chunga sarkar dang bat tlingkhom ai po in atam fe jok chutiang ani chuan heng poisa zong hi khoya nge akal in ria em Modi le Adani te sumbo ma alu tani chuwangin kan ram mi puite hne na hian hei hi ka soidu GST in pe a bong hnute changphut bu fai le thil dang eng po in lein sarkara chia in pereng ti na ani a chung GST poisa te chu khoya nge akal hin ngai tu anga yem mi puya kauna trangin Adani account na alu ta chuta trangin Modi a account na lut le thin akut king nia ram thau sokin Prime Minister Modi ji hian chinlem nei lovin rampum thau asok meka lungal thei khur airport longchol mun tui le kol phetha a engama mai le zuwa nei lovin avai mai hian asok ani a Congress in kumsom ruk chuang chung an sok ayatam alet som ayatam dai kumsari chungin asok khom man der to chu thila chuan Adani an enge ati ve ti in zot mai thei Modi hi le khazir sang lo le thiam na nei sang lo ani a enge ti turber po se thiam lo chuta Adani hian ti dan tur hrilin heta hian poisa thoro Julai company chule yang hemi te hi CBI le ED mangin ti buai ro ti le chutiang chi ti tur dang chi sang chu aron hril thina chutiang chuan Adani an athlua ka thoa Modi an na sum ma tho ve thung athlua ka sen mana Adani sum hu let ve hi za som nge som panga nge som ni ani chia kan riat pui lova ma se chutiang vel chu ani a abak zong chu Modi apual vek ani chung zong aya ka ngai poimo le ka veizo ke ro chu hei hi ani pu speaker kan Prime Minister hi le khazir sang lo le thiam na mu mal nei lo ani awangin athil riat thiam matlem hle a rampon hun sang a akalna te tin kan rama ramdang mi politician chi sang an ron jin chang te in thil pahni ati pui nge thin apakhat na chuan lom taka kwa in thla alo lak puya apahni na Adani a contract peturin angen sak chiam thin
tin chumi ba ka chuan achang chuan min fakin ka chanchin thalam soiro u ti in a hril bok thina chumi ra chua chuan BJP politician tam takin lom takin an pu modi achu khovela mi te ngai nat le ngai san hlo ber ram hruai tu ang hial te in an soi thin chu modi an ramdang mi te ngai san le fak a hlo awang chuan kan ramin engkong ma in ma kan son pha lo thunga engwanga ramdang politician ten modi hi fak thin nge an ni ti ngun taka ngai tu tham ma om an ni ho hi mi fing le phakar thiam tak an ni a hetia hnunglama tanga modi an fak chiam lai hian eng le kha tenge modi a hi ming an sign tir thin ti tu ma in kan riat puilo kumzabi som pasari na le som pariat na chawa po khan he tactic tho hiania sa pho khan kan rama an ron apply thin ni East India Company atangin tu te emo million tak an ron kala chung hun lai kan rama rambial sang ro rel tu te chu le khathiam lo le fing lo jok te an ni thin ti chuan sap mi fing ho chuan chung kan lal te chu ron tlo in an ina le mi pui ma anin khom na te han ron tela chung riat na nei tlem tak ro rel tu te chu ron fakin an lom zong thu an ron hril chia ma chumi hnu chuan eng le kha tenge an hming an sign tir thin ti po riat lovin an ho le a chuti chuan kumza chungin kan rampum min thununin min obet fel der ani kha chutiang deuh chia chu voina kan ramin kan ma chon hi ani a kan prime minister hi le khazir sang lo le thiam na nei sang lo sumin abual at si ani awangin ramdang hruai tu po kan rama ronzinin alom zong thu tongkam hni khat an ron soya adara ko in tha an lak puya khoilai pa ka emote len kwal puin adani a contract pahni khat an siam puya chumi rutlet nan chuan kan ram ro hlu eng nge an hral to ti po hriat ani lo chuwangin voina kan hunton mek hi avei omin hangai ma om em a kan ram azalen nuwa prime minister kan nei to te zinga le khazir sang lo le ram ro hlu le mi pui te thau so ka ei runa saber an om ani ngai chuan tuna kan prime minister ni mek hi ani nge yang ti ka mudan le ka ngai dan ani a eng ma hria thiam lo awangin tu po in a hne na tangin eng po an sign tir zung mai ani hi kahma member zom takin resolution aron putlu kha ka thlo pani ti soi pa in ka thu soi ka ti to panga hun tha min pe ka wangin ka lo me Air hostess, cabin crew emo ground staff lama tuimi tetan go aviator chuan pol song pani pass le result nga mek tetan admission ahong le ta go aviator chuan mizo chala in hamulo tam takten airline sa na an hu theinan helama experience chatak nei te opna hnoya training pe in thei top chu in ma alamek zela pathiang khong ina zara kan zirlai za som kwa panga te chuan airline sa na an hu to nge ani kan academy chuan airlines lama na thok tur hian mizorama chau training lo pe khia tok lo ti sha in Mumbai kan hun puya zirlai tan accommodation le classroom te in airlines experience ni chatak desert na hwaya training about sai boka hi kan zirlai ten an changkai pui le ani hengba ka hian airlines sa na an hu ma a an zirna sen so te pushuk nan an na tho lai lok tur hospitality industry shanga te na kanin hu pui chin boka hi kan zirlai chin khatte pon an lo changkai pui le to ani airlines lama tuimi ni chuan contact number ta lana hian kan bia po thei renge